مدرسه حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه و دارالحفاظ عمار بن یاسر واقع قریه تازلقه ولسوالی کلبات ولایت کندوز افغانستان میباشد. این مدرسه را شما مشاهده میکنین با تعداد 400 تن از شاگردان اوناس و ذکر مصروف درس تعلیم در این مدرسه میباشند. تعلیمی قرآن میں دهد این مدرسه آشنایی از دل و جان میں. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مرتورا تعلیمی قرآن میں دهد این مدرسه آشنایی از دل و جان میں دهد این مدرسه آشنایی از دل و جان میں دهد این مدرسه مرتورا تعلیمی قرآن میں دهد این مدرسه آشنایی از دل و جان میں دهد این مدرسه آشنایی از دل و جان میں دهد این مدرسه هر داراغین کردن اسب العین بر ملت عیان درومی دارد. Umid qilamiz oyinda bizim madrasani hamisha yollasin. Bu madrasa inshaalloh yaxshi masrafli joyi. Shogirdlar ham alhamdulillah favqulodda ko'p. Ana ustozlarning masrafi bor, shogirdlarning xo'raka masrafi bor. Oyinda bir ta'mir qilishlikqa irodamiz bor, masjidni ta'mir qilishlikqa bir masjiddan planimiz bor. Xudo qilsa shu kishilar agar bir yaxshilik qilib bizning masjidimizga oyinda ta'mir o'toq taylamoqchi irodamiz bor. Bunga ham bizga hamkorlashsa inshaalloh sadaqa va xayrat va ko'maklari bejay ketmaydi. Xudovan qabul qilsin bi rahmatika ya arhamar.